Lisosi support phaba khado takma atani petetinya ba takuto do asado khisi nui support pakphone tala khego ko agedi i takma atala tini atopuni netetinya ba pwasi teteloda asado kho asapho khu tilunui agedi i takhelo owedo asa akto do atasi nyolo agedi i pwakenyo ata ele aba omi a amalo agedi i takma atani tetinya ba we ba agedi i kama ata dile ne mimita siba te ba thitga le yako asado luye support si ye takma ata khego tini ne tetinya ba agedi i tita tamu ne mimunu timi le meta bwele a opla de sopo dollar a lokhi ne di kwi we lo temo se sado khisi nui asapho khi do si we da kwa khekni I yeta pwateli do mu tini le yekati ne yetete nya ba pwasi tete loda sado khwi asapho tisi khi agedi I pwakanyo se ko tete nya ba asa akto ba di de o nya o le aba pwa atone dodi tho li o ba pli to ko atone pwakanyo pho ba pli to ko le akato aphe aba otu kala lo si thoptre yeta si khwi asapho khu pwakanyo leta di ta akadu atho mako atale ta klo aholo pa phota do me mata katho pho we ne tetinya ba we ba sela wi sa ya sado lu si nui asapho tisita mata di ne do ta akhe na le ne tetinya ba ta uta tamu le ago ba do ta ma akba na le no pu phle te ba do ta ma ha go kba na tu kala le ne tetinya ba ni lo pwasi tete lota asado tisita asapho khu lamu go ne phwi ne takli tike dolamu ha ne thuke ne sutu ge agedi I kobo thole let mi le a ime ge anime ge metme ba takhimi le ge di to me ge ne te tinya ba mo ka sa ywa ka so ge ki akalu ka tha so ge ki pwa do kana ta pho dileta leta poti sini tike amen